I-IEC isithena-ke yona-ke iyazihlangula-ke embangweni wobuholi beqembu-ke Umkhonto Wesizwe okuyi-MK, kulandela-ke incwadi-ke ebhalwe yilona-ke okuthiwa-ke umnumzane-ke uJabulani Khumalo, ecela-ke ukuthi-ke kuhoxiswe owayengumongameli-ke wakuleli-ke okungu-Jacob Zuma. NgoLwesibili-ke ekuseni isolezwe-ke libike ukuthi uKhumalo owabhalisa i-MK ubhalele i-IEC eyicela ukuthi-ke ihoxise uZuma njengobuso beqembu. Incwadi-ke ayibhalile ngemuva kokuxoshwa kwakhe kuleli qembu ekupheleni kwayo-ke le nyanga edlule. Lapha-ke abe-IEC bakubeke kwacaca ukuthi-ke esitatimendeni-ke abasikhiphile ukuthi bona babambe le ntuli ukuthi uZuma kuzoqhubeka kube uyena-ke oloke ehole njalo-ke lona-ke iqembu le-MK. Ngamanye amazwi kusho ukuthi lesi sicelo-ke sakhe lo mnumzane asiphumelelanga, ukuthi-ke futhi-ke lokhu kuqinisekiswe kakhulukazi-ke njengoba kade kunecala ekade likhona lapha enkantolo uma nikhumbula kahle layo-ke i-MK yokubeka yena-ke uZuma njengomuntu ozoba ubuso walo-ke iqembu. Ngenza kwethu okunye nokunye mina bengifisa ukuthi sikuthamunde la kwi-comment section, kodwa la mahebeza lokuthi-ke umnumzane uZuma kanjani kanjani, ngibona ngathi-ke kuyinto-ke engamampunge nento engingakholwa ukuthi-ke u-IEC uyahambiselana nayo.